بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه. Алам жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир тууганым. Sözümün başında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde "Men lem yeşkurin nase la yeşkurillah." İnsanlarga şükür kılbagan, insanlarga razı bolbogon Allah'a hiç kaçan şükür kıla albaydı deydi. Men sözümün başında uşul meçitти uşunday ahvalga keltirip oңдоп ушундай шарттарды түзүп берип өтүп кеткен маркум Шарафидин. Аллах Таала Шарафидинди тарбия кылып өстүргөн атасынын, бир туугандарынын мүрзөсүн нурдуу кенен жаткан жерини бейиштин бир бакчалардан бир бакча кылсын. Жараткан Аллах Табарак ва Таала өзүнүн hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde mınday dedi: "Men bana lillahi mesciden yebtagi bihi vecehallah benallahu lehu beyten fil cennet." Kim Allah üçün Allah'ın razılığı üçün meçit salgan bolsa Allah Taala al bendege beyişten uşunday uy salat deydi. Bir hadise mislahu uşuğa okşoş deydi. Bul bendenin beldege kılgan uşul bolsa. Şarafidin Allah'ın bir bendeleridendi. Bendelerge tüzgen uşunday şart, koz, tatına kay salkın. Suudu çıkarıp bir şartta tüzü verdi. Biroq Allah Taala meçit salganga Allah özü beyişten uy berem deydi. Allah'ın salgan uyu kanday bolot? Bende uşunday koz kıl alsa, şunday şartı tüz alsa, Allah hadisi kudüsüde mınday deydi: A'dattu dayardadım dedi. Dayardattım demeydi. Ne dedi? Dayardadım özüm deydi. Biroga dayardattım demeydi. A'dattu li ibadiye salihin, menin salih soğup kılıçı bendelerime ma la aynun ra'at, köz körbögön, ve la uzunun semi'at, kulak ukbagan, ve la khatar ala kalbi beşer, bir insandın akıldan ötbögön nerseni dayardap koydum deydi. Biroq hurmatlı musulman bir tuğan, marhum Şarafidin bunu kurup ötüp ketken bolsa, dayardap koygon bolsa, Allah ağam ne kılatken beyişten? Uy şunday dayarda etken. Biroq sizlerge de suyuncu var. Meçiti salbagandarga Allah Tabaraka ve Taala'nın suyutu peygamberimday deydi: "Beşşiril meşşaine fi zulami ilal mesacidi bi nurin tammin yevmel kıyame." Karangıda meçitke kelgenderge suyunçula deydi. Rasulullah aytadi: "Suyunçu bolsun karangıda, bamdatda, kuptanda, şamda meçitke kelgenderge bi nurin tammin yevmel kıyame." Kıyamatta tolluk nurdu bolat deydi. Nurdu bolat, oң жағыңыз nur, üstüңüz nur, sol жағыңыз nur, артыңыз nur, aldыңız nur, beyişke barasız nur menen. Peygamber başka bir hadiste "Men gada ilal mescid aw raha a'addallahu lehu nuzulan fil cennet kullama gada aw raha." Kimde kim gada ete menen mescidke bassa, aw raha diye mescidten kaytsa, ar mescidke bargan sayın Allah anın beyişteki ordun dayardap koyut deydi. Kimge? Meçitke bargandardın ordun Allah beyişten dayardap koyut deydi. Kelingizler hurmatlı musulman bir tuğan, uşunday şartı var, uşunday meçitke kelbegen namartta. Sizler menen negizgi biraz toktol oturgan bir tema. Maçtımızda 80-90% jaştar, jaştarga bir aksakaldarga da tiyешелүү. Ekele hadiske toktolam. Eki hadistin aylanasında söz болады. Ayna aqifu, bugün kayda tursam, jogorga çıksam bu, paska tursam bu, андай емес. Kaysi temaga tursam, kaysi masele jönünde sizler menen süйлөссөм. Aqifu beynen nurul va'd. Birinci tura turgan temam Peygamber ruada bergen nurdun astına turam. Kaysin astıgan? Peygamber ruada uada bergen kıyamattagı nurdun astında turam. Ekinci toktala turgan nersem ve niranil va'id. Peygamber eskertken dozoktun canına toktalam. Akif beyne sab'a sab'a. Peygamber aytkan
7 нур бар, 7 ескерткен дозоқтың жаны бар. Мұны қандай ачықтаймын? Мұны ачықташ үшін пайғамбарға бір дуа салам айтсаңыздар айтамын. Бірінші нур. Пайғамбар уада берген нур. Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде мұндай дейді: "Саб'атун юзиллухумуллаху фи зиллихи яума ла зилла илля зиллух." 7 түрді инсан бар. Қанша түрді? Қияматта Аллах Таалаларды өз рахмат көлөкөсүн алат, ешбір көлөкө болбогон кезде. Қияматта махшарда тирилебиз. Көріп тұрған күніміз башымызға 1 миль жақын келеді. 1 миль километрден біраз алысырақ. Азыр күн бізден 92 миллион миль алыстықта. Қанша? 92 миллион миль алыстықта. Ал күні 1 миль башымызға жақын келеді. Махшарда, қияматта. Бенделер мо терлегенді еш нәрсе емес. Günösüge jaraşa tamanına çeyin, kursağına çeyin, tizesine çeyin, alkımına çeyin, murduna çeyin terge batkanlar var. Uşunday or gün, kıyın günü ne olur? Kebirler aytat, uşuntup kıyılangandan göre, uşul kündün aslında kıyınalıp durgandan göre, dozağa olsa da tezirek keteyik deydi. Allah esep kitap almaya koyat. Mahşardın bir günü kana miqdaruhu 50.000 sana. Al kündün bir günü bizdin күнгө тең desek eseptey turgan bolsok 50.000 жылга тең экен. Kıyamattın bir günü bugünkü bizdin gün menen 50.000 жылга тең келет. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, oşonday kıyınçılıkta kebirler dozağa olsa da ketsem deydi eken. Bala atasını körüp çılkap kelat, atake kıynaldım, canım atam, bir soğuğunuzdan bersençi deydi. Balam, sen başına düşkön tüyüşük mağa da düştü, sağa bere turgan soğum yok deydi. Ata balasına soğup berbeydi. Atası balam, belimdeki küçümdü, kolumdaki küçümdü sagarnadım, kıynadım, karıdım, silerdi çoğoyttum, üylödüm, silerdi dedim, bir soğundu ber, ata ber albayımın deydi. Bul gün absolutluk, egoistlik gün, jeke menmençilik eçkim karabaydı. Ene çırkap kelet bala canım. 9 ay kursağımda kötördüm. 2 yıl emizdim. Ak sütümdü verdim, alpeş dedim. Ölgüçe yüreğimde seni alıp yürüdüm. Keçeyi gündüz seni dedim. Sen toyvastan toyvadım. Sen uktavasan uktavadım. Senin baktın üçün yaşam bir soğuk verdi sen. Ene ber albayımın deydi. Yavma yafirrul mar'u min ahi. Al günü ağayiniden kaçat. Nege Allah Teala birinci ağayinin aytты. Birinci başыңызға tүйшік жетсе, авария бірдеме болып қалсаңыз, birinci aka-ukаңызға айтасыз, атаға емес. Қияматта birinci bir туғаныңыздан қашады екенсіз. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Keyin ayat. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Al günü insan bir tuğan ağasından kaçat. Atasından kaçat, enesinden kaçat, ömür yoldaşından kaçat. Ne için kaçat? Soğup surap kalmasın dep. Koyup pul surayt emez, dollar surayt emez, ne surayt eken? Soğumdan surap kalmasın dep kaçat. Oşonday kıyın günü Allah 7 türdü insandı özünün rahmat kölökösü. Al kölökö almanın kölökösü emez, arçanın kölökösü emez, buluttun kölökösü emez. Kaysı kölöken? Allah'ın rahmat kölökösü. Al başkaça. Al rahatты Allah barımızga nasip etsin. Oşo birinci Allah'ın rahmat kölökösüne tura turgan el-imam el-adilu. Birinci kim eken? Adlettu padişah. Adlettu imam deydi. İmam degende biz namazda imamdı düşünüyoruz. Arap dilinde imam degen adlettu ayıl hükümet. Adlettu gubernator. Adlettu hakim. Adlettu padişah. Adlettu minister. Kerek bolsa adlettu ata. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Başir degen balanın enesiga uylandı. Kimge uylanıp tur? Başir'din. Başir degeni Kırgızça suyunçu. Suyundun enesine uylandı bir sahaba. Enesini razı kılam dep, ayalını razı kılam dep, ikinci ayal ekende.
Bala erişip geldi. Ayaldı razı kılam dep bir kurma bağını verdi. Kurma baktı, şu Başir'e verdim dedi. Başir'in nenesi, жүрün şu kurma baktı benim balama bergeninizi paygambardı güve kılıp koyalı. Paygambar güvelik ötsün dedi. Paygambarın canına Başir'in atası menen nenesi gelip, ya Rasulallah, Başir'e men bana kurma baktı hadiya kılıp berek kılıp verdim dediler. Paygambar şunu soradı. Başka ballarına hem verdin mi dedi. Başka ballarga da verdin mi dediler. Yok dediler. Men zulumga güve bolboyum dedi. Men adalettülükке güve olam dedi. Atalar baldarımızdı erkeletip öpkönde de. Bir belek alıp bergende de adaletli boluşubuz керек eкен. Bir balana uy salıp berip, bul жақсы эме кылбайт, буга сабайым дебеген. Bir balana echki verdin mi, bunisuga da ber. Baldардың arasında da керек болса adalettүү. Al adalettүү ata, adalettүү imam, adalettүү жетекчи кыяматта Allah'ın rahmat kölökösүндө болот экен. Birincisi. Ekincisi. Şabun neşa fi ibadetil rabbih. Ekinci Allah'ın rahmat kölökösüne tatıktуу bolgon şabun jaştar. Jaş çağıdan neşa östü. Çoğoydu. Ne de çoğoydu? Futbol oynap bu. Ulak çağıp bu. Karta oynap bu. Kazino oynap bu. Yok. Neşa fi ibadeti rabbihi. Rabbisine ibadat kılıp çoğoydu. Allah Teala'ga jaşlığından mescitke gelip, namaz okup, rükû kılıp, sajda kılıp, ulu durmat kılıp, kiçi dizat kılıp, jaşlığından Kudayga kulçuluk bolup. Qarıgan kezde төрүңнөн көрүң жакын болуп калганда мажбур окууң мүмкүн. Мажбур мечитке келүүң мүмкүн. Бирок жаштыгыңдан шунча азгырыктар болуп турган кезде жаштыгынан ибадат менен чогойгон жигит не болот экен? Кыяматта Аллахнын рахмат көлөкөсүндө болот экен. Аллах баарыбызды насип этсин. Бул экинчиси. Үчүнчүсү. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. Üçüncü Allah'ın rahmet kölökösüne tatıktı bolgan insan, racülün bir kişi, kalbuhu jürögü muallak baylanıp kalgan. Nege? Süyüge bu. Sotkaga bu. Meçitke baylanıştı. Kanti baylanış? Peşinde okanın asırgayım Allah nasip kısa barsam. Şamda da meçitte okusam, Kuputanga da barsam, meçitke var bir kızmat kılsam, meçitte ayak bayağını tazalap koysam, meçitte bolsam dep. Kazinoga emes. Ulaktan kalıp kettim, futboldan kalıp kettim, tenisten kalıp kettim. Anda emes. Nege? Al bendenin jürögü meçitke baylanıştı olsa. Allah'ın kıyamatta rahmat kölökösüne ala turgan sportsmen emes eken. Ulakçı emes eken. Kumarbaz emes eken. Kim eken? Жүрөкө мечитти сагынып турган. Мечитке жүрөгү байланып калган. Мечитке ашык болгон. Төртүнчүсү. Ва раджулани тахабба филлах иштама алейхи ва тафарраqa алейхи. Төртүнчү Аллахтын рахматына татыктуу болгон адамдар раджулани эки киши. Тахабба филлах. Аллах жолунда бири-бирин жакшы көрөт. Жаныңызда досуңуз көрсөтүн, мына менин досум деп. Кимдин досу бар көрсөтүнчү. Қана сіздің досыңыз? Қызыл шапка бі? Ана екеуі дос. Бұлар достас емне үшін? Аллах үшін. Досым да намаз оқиды. Мен барған мечітке барады. Досым ибадат. Аллах үшін досташқан. Анын мансабы үшін емес, ақчасы үшін емес, малы мүлкі үшін емес. Ватафарраqa алейхи. Ертең екеуі ажырашса да тарынып кетсе, мага хадия алып келбей койду, мага белек бербей койду, мени тойго чакырбай койду деп эмес, Аллах жолунда ажырашса, намазга бекем болбой койду. Мен чакырган жолго жүрбөй койду. Атың өчкөр аракты таштабай койду. Насыбайын ташта десем таштабай койду. Ажырашканда да Аллах үчүн ажырашкан болсо, Аллах үчүн достошкон адамда да кыяматта не болот экен? Аллахтын рахмат көлөкөсүндө болот экен. Аллах ошол көлөкөдө бирге болууну силерге насип этсин. Бизге да насип кылсын. Бешинчиси. Beşincisi. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ اِمْرَأَةُ ذَاتِ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنَّا خَافُ اللّٰهِ. Bir kişi değil, bir cigit değil. Anı mansaptu, beyliktu, cemal sulu, maldu, baylığı varken, mansabı varken, sululuğu var ayal, kel bir oynaş bolo el dedi. Jaman jolga çakırdı.
Жөн эле көзүн кысып койсо жүгүрүп кеткен жок. Ал өзүнүн жетекчиси, мансабы бар экен, малы бар экен, сулуулугу бар экен. Чакырылган жигит, инни ахафуллах, сен чакырган жолдо мен Кудайдан корком. Мен арам жолго барбаймын. Мен Кудайдан корком деп, ошол жолго барбай койгон эркекти да Аллах кыяматта рахмат көлөкөсүнө алат экен. Мунун тескериси, мансабы бар, малы мүлкү бар, сулуулугу бар, машинеси бар, бардык мүмкүнчүлүгү бар. Бир аялды кел бир ойноп келейик десе, аял дагы мен Кудайдан коркомун. Мен сен айткан жолго барбаймын. Мансабың да өзүңө болсун, малың да өзүңө болсун, бийлигиң да өзүңө болсун. Мен Кудайдан корком десе, ошол аялда Алланын рахмат көлөкөсүндө болот экен. Алтынчысы, ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. Алтынчы Алланын рахмат көлөкөсүндө боло турган адам оң колу менен кайрымдуулук кылат, көпүрө салат, жол оңдойт, суу чыгарат, элге селкелип жаткан жерди тосуп коет. Колу менен, оң колу менен кайрымдуулук кылды, кала берсе оң колу бергенин сол колу билбей калат. Муну дегени шайлоодо мени шайлап койгула деп кубайт. Атым дака алайга кетсин деп, даңкым далайга кетсин деп кылбайт. Не үчүн кылат экен? Аллах билсе болду. Оң колу менен кылганын бүгүн кээде бирөөлөр бир чычка кулагын берет дагы, дамыла мен атымды дуа айтып дуа кылып коеюң дейт. Алып келгени бир улак. Кудай үчүн бердиң, бу Кудай билсин болду. Бул алтынчы адам. Жетинчи адам, варажулун закараллах халиян фафаdat айна. Жетинчи нурду Алланын рахмат көлөкөсүндө боло турган адам отуруп алып Алланы зикир кылды. Үйүндө отурабы, машинесинде отурабы, кыргыз үйдө отурабы, боз үйдө отурабы, Алланы зикир кылды. Аллахым, 50 жыл өмүр бердиң, сага ибадат кыла албадым. Сага татыктуу үмөт кул боло албадым, пайгамбарга татыктуу үмөт боло албадым. Күнөөлөрүмдү кечиргин деп Алланы зикир кылып, көзүнөн жаш агып ыйлаган адам дейт. Бүгүн кээ бирлердин көзүнөн жаш агат. Не десе, менин тоюма лимузин алып келбеди, ЗАГСке мени 7 жип менен чыгарбады, мен айткан жерде тойду өткөзбөдү. Неге көз жаш агыш керек экен? Алланы зикир кылып, рахматын үмүт кылып, азабынан коркуп. Бул хадис имам Бухари, имам Муслим чыгарылган, мен айта турган 7 уада 7 нур. Эми келиңиздер, 7 не бар эле? Дозоктун жанындагы эскертүү. Урматтуу мусулман бир тууганым. 7 неге келдим? 7 коркунучтуу. Сабатун ла янзуруллах азза ва джалла илейхим. Дагы 7 түрдүү адам бар, Аллах аларга кыяматта рахмат назары менен карабайт. Не кылбайт экен? Мейр рахмат назары менен карабайт. Ла янзуруллах илейхим яумал қилақ ва ла юзаккихим. Күнөөдөн аларды тазалабайт кыяматта. Ва ла яжмахум мал амилин. Амал кылгандар менен сооптары бар инсандардын катарына да кошпойт дейт. Кудай сактасын, булар ким экен? Илля бирок жогоруда айтылган 7өдө тооба кылса, өлүмгө чейин тооба кылса, Алла тообасын кабыл кылат. Тооба кылбастан ушул жолдо өлүп кетсе, алар кыяматта дозокко болот. Аллах аларды тазалабайт. Сооп кылган амалдардын катарына кошпойт. Илля ятубу, илля ятубу, илля ятубу. Бирок тооба кылса, Аллах тообасын кабыл кылат. Бирок тооба кылса, тообасын Аллах кабыл кылат. Бирок тооба кылса, Аллах тообасын кабыл кылат дейт. Алар ким экен жаштар? Билиңиз керек, бир салават саллаллаху алейхи вассалам. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. 7 эскертилген Аллах рахматы менен карабай турган кимдер экен? Биринчиси аннакиху ядаху, колунун никелеп алган дейт. Бүгүн жаштардын арасында колунун никелегендер бар. Колунун никеле деген колу менен кумарын кандырат. Истинма дейт. Колу менен мани чыгарат. Башкача айтканда колуну катын кылып алган. Бул эгер тооба кылбаса, өлүм келгенге чейин тооба кылбаса, кыяматта Аллах рахмат назары менен карабайт. Биринчиси ушул экен.
Экинчиси вал фаил вал маф'улун бих. Жаман ишти кылган, жаман ишти кылдырган эркек. Лут пайгамбардын коомундай эркек менен эркек кумар кандыруу. Аны кылганда, кылдырганда, булар 3-4-сү, кыяматта Алланын рахмат назары менен каралбайт. Аллах буларды тазалабайт. Буларга каттуу азап бар. Сооп кылган иманды булардын катарына кошпойт. Бүгүн кээ бир мамлекеттер демократиянын чокусуна жеттик деп не дейт? Бизде эркекке эркек үйлөнүүгө уруксат бердик дейт. Айван эшек. Бул адамдык эмес. Айван да муну кылбайт. Алайлыклар билесиңер, жылкы өзүнүн үйүрүнө башканы кошобу айгыр? Кошпойт. Башка үйүрдөн боз болуп келсечи? Кошпойт. Эгер кулун тугулуп калса эмне кылат? Тиштеп ыргытып өлтүрүп салат. Şu айванча да жокпу, айгырча жокпу? Бүгүн эркек менен эркек үйлөнүп, папа номер 1, папа номер 2, биринчи ата, экинчи атада болуп атат. Бул демократияга жеттик дейт. Биз де демократиянын чокусуна жеттик дейт. Сен кайттың, адамдыктан кайтып айвандыкка баратасың. Аял менен аял үйлөнүп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Лут коому, Лут пайгамбардын заманында болгон эркек менен жанагы ишти кыла турган болсо, тооба кылбай өтсө, Лут пайгамбардын коому кылган ишти кылса, бул баччабаздык деп коет бизде баркенде. Мунун дагы жаманы бар. 3 тамга менен айтылат, билесиңер. Ошол ишти кылган адам асмандан түшкөн жамгыр менен, мөндүр менен, кар менен жуунса да Алланын алдына таза болуп бара албайт дейт. Лут коому кылган жаман ишти кылган эркек асмандан түшкөн бардык суулар менен жуунса да Аллах Тааланын астында таза болуп бара албайт дейт. Шуну кылган да кылдырган да. Кудай Таала биздин коомду мындан сактасын. Бүгүн кээ бир маңкурттар, бизде да чыккан маңкурттар, өзүнчө маданияттуу болуп, өзүнчө биз толеранттуубуз деп, ушул баччабаздардын 3 тамга менен айтыла тургандардын укугун коргоп калды. Башка нерсе калбадыбы? Андайды биздин атабай элден чыгарып койгон. Аласа бересе кылбай койгон. Туура эмеспи? Бүгүн биз кайда баратабыз? Анда биздин мусулманчылыгыбыз кайда? Аллах Таала Лут пайгамбардын коомун жер менен жексен кылган. Жабраил алейхиссалам канаты менен көтөрүп, асманга көтөрүлгөн кезде айвандарды, иттерин, үргөнүн, ыйлаганын периштелер уккан, кайра таштаган. Бул ушул жолго баргандарга Алланын азабы алыс эмес, тооба кылыш керек. Биринчиси колун никелегендер, экинчиси ушул Лут пайгамбардын коому кылган ишти кылган жана кылдырган. Төртүнчүсү ва мудминул хамр, аракка кул болуп калган. Арактан башы чыкпай калган. Аракка кул болуп, арактан башы чыкпай, арак менен өтүп кеткен адам. Урматтуу мусулман бир тууган, биздин түбүбүзгө бул арак жетет. Атың өткөр арактан алыс болуш керек. Арак менен жүрүп, аракка кул болуп өткөн да, кыяматта Аллах рахмат назары менен карабай коет аны. Бешинчиси, бул да бар заманыбызда. Ваддарибу абавайхи хатта ястагиса. Колуң сыңгыр, бетбак, бактысыз, ата-энесиге кол көтөрөт. Ата-энесин урат. Ата-эне байкуш башкалардан жардам сурап калат. Ой, баламдан мени куткаргын, ой, кызымдан мени сактагын деп. Бүгүн кээ бир адам сүрөтүндө болгон айвандар ата-энеге кол көтөрүп атат. Неге кол көтөрдү? Колуң шалбогур. Бул колу менен сени астыңды тазалады, алпештеди, өстүрдү. Бул пенсияны бербей койду деп, менин насыбайыма, наркотигиме, арагыма пул бербеди деп ата-энесини ургандар бар. Урматтуу мусулман бир тууган, жок эмес. Карлар үйүнө барыңыз. Кыргыз качан ата-энесин карлар үйүнө койду эле? Бүгүн карлар үйдө 50% көбү кыргыздар болуп калды.
ата-енені ыйлаткан. Ата-енеге қол көтергеннен көрі қолың шал болсын. Бұл қияматта Аллах Тағала рахмат назарыменен қарабайды. Аллах аны күнәден тазалабайды. Ата-енең сенің бейішің, ата-енең сенің дозағың егер разы қылсаң бейішің. Алтыншысы, көңіл бұралы. Дағы бір салават айтамыз. Саллаллаху алейхи вассалам. Вал муъзи жиранаху хатта ял'ану. Қошынаға ыза берген. Қошынаға бір ыза береді, екі ыза береді, үш ыза береді. Ақыры чыдамастан қошына нәлат айтады. Біздің баткенде бар, падарыңа нәлат дейді. Өткенде ақсақалы падар деген ата деген сөз. Мадар деп фарсы енен айтады. Падар деп атаны айтады. Падарыңа нәлат деп ескі чалдар айтса керек. Ұққансыздар бұл? Падарыңа нәлат дегені сені тарбия қылған атаңа нәлат деген сөз. Нәлат Алланың рахматынан алыс, дозоғына жақын деген сөз. Қошынаға ыза бере береді. Қошына айласы кеткеннен саған нәлат болсын дейді. Қошынаның нәлатына қалған адам Алланың рахматына татықту болған, қияматта азапқа татықту болған 6-шы адам бұл. Қошына менен жақсы болады. Қошынаны сыйлайлы, урматтайлы. Алысқы туғаннан жақынқы қошына дейді. Жетіншісі. Біліңіздер келеу? Ұйқыңыздар келді бі? Bir salavat aytыңыздар, жетін айтам. Ваннакиху халилата жари. Жетінші Алланың рахматына татықсыз болған адам қошынаның аялыны, қошынаның қызыны ойнаш қылған. Қошына ата сияқты, қошына ене сияқты, қошына бір туған сияқты, қошынаны аманатын сақтаған ордына, қошынаны сыйлаған ордына, қошына бір жаққа кетсе аялымен ойнаш болып болады. Қошынаның аял қыздарына ойнаш болған, жетінші Алланың рахматына татықсыз, азабына татықту болған адам. Бұл хадисі Анас ибн Малик риваят қылған Байхақының кітебінде келген хадис. Урматтуу жаштар, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я маъшара шабаб, ман истата минкумул ба'ата фальятазавваж." О жаштар дейді. Көңіл бұр. Кімдер дейді? "Ман истата минкумул ба'ата фальятазавваж." Кімің үйленуге құдіретің жетсе үйленгілі дейді. Бәә деген сөз үйленуге малы мүлкің бар, финансовый жақтан, физический жақтан, моралдық жақтан құдіреттісің. Үйлен. Үйлен албасақ не қылауыз? Малы мүлк жоқ, үй жоқ, пұл жоқ. Анда фалейхи биссаум, анда ораза қармасын. Фа иннаху лаху вижа. Ораза қармаған адамға ораза қалқан дейді, күнәден тасады дейді. Үйлен албасаң не қылыш керек екен? Құрсақта қолың шоқ болбайды да. Ашқа болып Оразада Аллах дайым рақиб деп боласың. Рахмет, Алла разы болсын. Құрметті мұсылман бір туғаным, ораза кешеле қармадық қой дейсің бе? Ораза бүттілемесен біз ораза қарма деп атасың ба десең, пайғамбардың сүннеті бар. Дүйшенбі күн, пайшенбі күн ораза қарма. Әр айдың 13, 14, 15 ораза қарма. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйшенбі, пайшенбі ораза қармайтылы. Неге ораза қармайсыз десе, дүйшенбі, пайшенбі амалдардың көтерілген күні, менің амалдарым Аллаға көтерілген кезде, мен ораза ахвалда көтерілгенін қалайым дейді. Урматты мұсылман бір туған, дүйшенбі, пайшенбі ораза қармасаң, әр айдың 13, 14, 15 ораза қармай тұрған болсаң, анда иншалла қолыңды никелебейсің. Қошынаның қызына, аялына жаман қарабайсың. Андан да мұрда намазыңарға бекем болғылы. Неге? Аллах айтады: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар." Албетте намаз инсанды тыю салынған жана жаман жолдан тосады дейді. Намаз ненен тосады екен? Шариат тыю салған, күнөөлөрдөн не тосады екен? Намаз тосады дейді. Айрықша ертеңгі намаз. Айрықша қайсы намаз екен? Бабынан намазда ұйқың келіп жатып, төшекте жата берсең, анан ойланып, жаныңда аялың жоқ, анан қолыңды никелеп алба да. Тұра қалып, таратыңды алып бамдатқа келесің. Айрықша бамдат намазда. Ертеңгі намазға әрекет қыл. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Фа инна ракатайл фажр хайрун минад дуния ва ма фиха." Ертеңгі намаздың сүннеті дүниеде бар нәрседен жақсырақ дейді. Аллаху акбар. Ертеңгі намаздың сүннеті не екен? Дүниеде бар нәрседен жақсырақ екен. Алайдағы бар нәрселерден емес.
Дүниеде бар нәрседен жақсырақ дейді. Кейбірің айтады, дамылла келіп алып алайда бізді бамдатқа тұр дейсің бе? Біз ширин ұқташыбыз керек. Бамдатқа мен тұра албаймын дейсің бе? Гүлайым менен уадаң болса 4-те де тұрасың ғой. Будильникті қойып шақыр деледі. Еркайым менен саат 2-де жолығасың. Бамдатқа тұра албайсың бе? Анам бірден болса қол қарбаса, мужиксің бе? Еркек болсаң давай адин дейді. Біреудің жақасынан қармайды. Чынығы еркек біреудің жақасынан қармап көзінің көгерткен жігіт емес. Чынығы жігіт ас-салату хайру минан наум, намаз ұйқыдан жақсы деп азан болған кезде үстіңдегі 1 килограмм төшегіңе күшің жетіп ырғытып берсең, чынығы еркек екенсің. Төшекке күшің жетеді екен. Одеялға күшің жетеді екен. Нафсыңа күшің жетеді екен. Hurmatlı musulman bir tuğan. Men гарантия беріп айта аламын да. Кейбіреулер айтады, дамла мен бамдатқа тұра албаймын дейді. Классташың мен айтқан Еркайым, Гүлайым саат 5-те жолығайық десінлі, 4-те келіп аласың 1 саат алдын. Анан Аллах Таала шақырса келбейсің бе? 5 вақыт намазыңды уақытында оқысаң, айрықша бамдатты оқысаң, пайғамбар айтқанда ораза қармасаң, онда урматтуу жаштар қолды никелеу жоқ. Жашырын сыр жаман адаттан құтыласың. Анда да құтыла албасаң, ұйқыдан алдын кейбір насаттарды айтайын. Барыбыз еле ұйықтайбыз да туру, жатабыз, жатқанда урматтуу мұсылман бір туған оң жағың менен жат. Не деп? Оң жаққа жатасың, жүрегің жоғарыда болады. Жүзің қыблаға қарап жатасың. Мана азыр мына кіші мындайға жатса, оң жаққа, жүзің қыблаға болады, оң жағың жүрек неде болады екен? Жоғарыда болады. Вахаза наумул анбия, бұл пайғамбардың сүннеті. Пайғамбарлар ушундай уктайт экен. Кантип уктайт экен? Оң жан баш менен жүрөгү жогору болуп, жүзү кыбланы карап. Онан ары захир кейбирлер уйкуда жатканда чалканча түшүп жатып алат. Асманды карап. Чалканча жатып жаткан бул кимдердин уйкусу? Муфаккирин, ойчулдардын. Кандай соода кылсам, кандай акча тапсам, уйку келбей, шыпты карап. Булар ким уйкусу экен? Ойчулдардын уйкусу. Ал желкесине жатып, чалканча жатат. Сол жакка жаткандар бар. Биздин кыргыздар көбү сол жакка жатат. Бул сол жакка жаткандар падишалардын жатышы экен. Кыргыздар падишаларбы? Сол жакка жаткан адам ашказандагы эмени хал кыла албай жатат. Көп жеп алат дагы, путун ояк кайма кылат, башка кылат. Сол жакка жатып алган бул падишалардын жатуусу дейт. Бул көп жегендердин жатуусу экен. Ашказанды толтуруп алып уктай албай кекирип, дем чыгарайын, жел чыгарайын десе дагы болбойт. Ошондой. Төртүнчү уйку бар. Ал кебирлер жатат, курсагы менен жатып алат. Жер кучактап, көмкөрүлүп. Бул шайтан жатыш. Не жатыш экен? Кээде чоң эле кишилерди көрсөң, небиреси бар, чебиреси бар, шайтан жатышта жатат. Мындай жат. Урматтуу жаштар, дагы эле ошо жатканыңда ар түрдүү жаман ой келе берсе, баягы адаттан кутула албай калсаң, колуң башка жака чуркай берсе, никесидеги жака. Анда урматтуу мусулман бир туган, уйкудан мурда даарат ал. Динибизди кандай улуу дин. Кандай улуу дин. Жаткандан алдын даарат менен жатсаңыз, периште келет экен да, жаңы устаз айткан периштелер. Ар кыймылдаган сайын Аллахум магфир ли абдик. Аллахым бур бендеңди кечир. Аллахым бур бендеңди кечир. Файна бата тахиран. Бул даарат менен жатты деп дуа кылат экен таң аткыча. Субханалла, сен коңурук тартып жатасың, периштелер сага истигфар айтат. Аллахым мунун күнөөсүн кечир. Аллахым мунун күнөөсүн кечир. Неге? Даарат менен жатканың үчүн. Периштелер сага жанагындай дуа кылып атса, сен анан жаман секретный бир жаман иш кылып эдиң. Урматтуу мусулман бир туган, Аллахум магфир ли абдик, хаза факат бат лейла тахиран. О Аллахым, бу бендеңди кечир, бүгүн кече бул тахарат менен жатты дейт экен. Жаткандан кийин, жата турган амуак келет экен деп, бисмилла дейсиң. Не дейсиң? Бисмика Аллахумма амуту ахя. Аллахым, сенин атың менен өлөмүн. Уйку өлүмдүн бир тууганы.
Аллахым, сенің атың менен өлөмүн, атың менен тирилем. Бисмик Аллахумма амуту ва ахья. Аллахым, сенің атың менен өлөм, сенің атың менен тирилем. Азыр кейбірлерimiz бар, 60 жылдан бері уктайт, бир марта Бисмик Аллахумма амуту ва ахья деп айтып койгон эмес. Ерте менен көз ачканда Алхамдулиллахиллази ахьяни ба'да ма матани. Өлүктөн кийин кайра тирилткен Аллага хамд сана шүгүр болсун, алхамдулилlah деп айтканды билбейбиз. Урматтуу мусулман бир тууган, не кылат экенбиз? Бисмик Аллахумма амуту ва ахья деп жатат экенбиз. Иза нимта фала танам акбал акл мубашарatan. Уйкуда курсакты тойгозуп жатып албагын. Не кылбай экен? Курсакты тойгон малда дарроо курсагыңды толтуруп жатып албагын. Эмне үчүн? Куптан намаз окугун. Бираз жеңилдегин, эки жакка баскын. Төшөктө жатсаң шайтан келип пикирди чачыратып атат, ойду бөлүп атат. Не кыласың? Не кылабыз? Жайыңды өзгөрт, башка жерге жыл. Башка жерге төшөгүңдү жылдырып жатып ал. Ким мындай де? Я хайю я кайюм бирахматика астагис. Я хайю я кайюм бирахматика астагис. Эй тирүү болгон, эй менин үстүмдө көрүп турган зат, рахматыңнан жардам сураймын, мага күч кубат бер, шайтанды жеңейин. Өзүң жеңе албайсың. Ким жардам берсе жеңесин? Я хайю я кайюм бирахматика астагис. Дагы эле ойуң бөлөнө берсе, уйку келбей ой бөлүнүп атат. Тургундагын Алланын китеби Куранды алып, мындай ачып бир-эки парак коюп кой. Окуй албасаң ам карап койгун. Алланын китеби сага береке болот. Бул Алланын сөзү нур болот. Не кылат экенбиз? Турасыздагын Алланын китеби Куранды, үйүңөрдө Куран бар да, Куранды ачып эки бет карап коесуң. Эгер орозо тутсаң, намаз окусаң, Куран окусаң, тамакты өз убагында жесең, дагы эле оюнуң бөлүнө берсе, бир аз спорт менен машыккын. Гир көтөрөсүңбү, турникке тартынасыңбы, кирет чуркап келесиңби? Анан чарчап, пысмай уктап каласың. Анда сага эч бир эме жок. Жок дегенде барып, жылкынан кабар алып, койлордун жемин тазалап, короон тазалап келгин, машалла. Урматтуу мусулман бир тууган, мен жогоруда айткан нерселерди аткарсаң, сен шайтани болсуң, раббани болосуң. Чыныгы Аллахнын кулу болосуң, Алла сүйгөн бенделерден болосуң, жанагы 7 наалатка калгандын катарына кошулбайсың. Амин. Аллахумма афлана зунубана ва каффирана сайяатина ва таваффана мa'al абрар. Аллахумма айна ла зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Жараткан Аллах Таала бул жамаатыбызды угуучу бенделерден кылып, уккан аят хадиске амал кылып насип эткин, билип-билбей кылган күнөөлөрүн кечиргин. Аллахым өзүңнүн Кураныңа, пайгамбар сүннөтүнө баарыбызга кызматкер кылгын. Бирахметке я архамар рахим.